Yes inshuti za Ruta TV1 aho muherereye mwese, reka dutangire tubasuhuza tubabaza ati ese mumeze neza, murakomeye? Abantu benshi bashobora kuba bibaza impamvu ntari gukora muri iyi minsi. Abo bantu babyibazaho ni abafana banjye bankurikirana buri munsi, kuko murabizi ko mu minsi ishize narimo na uploadinga buri munsi. Buriya ntabwo ari ikindi kibazo cyabaye cyo kuvuga ngo wenda ni ukubura ibikoresho cyangwa kubura se ibindi wenda ama content, ahubwo ikibazo cyabaye icya channel yagize akabazo kandi katoroshye gakomeye. Niko dukurikirana, ariko nibikunda ibiganiro byacu bizongera bijeho cyane kandi byongere birebwe cyane kingene byari bisanzwe birebwa mu minsi ishize. Kubera ko kabazo YouTube ibashizeho ibintu bikurikira, ugasanga yabagabanyije uburyo mwarebwaga ikabashira hasi. Hanyuma hari ikindi kibazo rero gikomeye cyabayeho, ico nico nkihanirukaho. Nibikunda tuzababwira, kandi nibyanga tuzanafungura n'iyindi shasha, mudushigikirire kuri iyo yindi shasha tuzaba tubabwira. Hanyuma rero abampaye mwese pole, wenda ndabizi yuko muri comment zitaza kubura, murakoze cyane kuri ico ngicyo. Hanyuma rero hano nabateguriye uyu munsi abakobwa 12. Hano kuri title nibyo ko turabona ko twanditse abakobwa 10, ariko muri abo bakobwa 10 harimo abakobwa 12 twateguye bo kugira ngo tubabwire abakobwa beza bari mu gihugu cya Uganda b'abakobwa b'abanyamurenge. Abakobwa 12 b'abanyamurenge beza bari mu gihugu cyose. Wumvishe tuvuze umukobwa wa 12 ntubwire ngo niwe mubi mu bandi bose, ahubwo ni ukuvuga inyuma y'abo bakobwa 12 mu gihugu cyose abandi bari hasi yabo. Urumva nk'uko uwo nguwo ufite umwanya wa 12 ni umuntu ukaze cyane nawe utoroshe. Hanyuma ku mwanya wa 12 turahasanga umukobwa bita Micheline. Micheline ni umukobwa mwiza, uteye neza, useka neza, w'imico, umwana w'umugeni watwara mu nzu ukavuga kabisa ngo uzanye umugeni mu nzu. N'umwana w'umutima, umwana ucisha make, akongera kuba nasenga. Micheline iyo tubaze rero turaza tugasanga ari we mukobwa ufite umwanya wa 12. Tugiye gukora twihuta cyane kugira ngo tuze kutabarambira, murabizi ko tudakunda kubarambira. Ku mwanya rero wa 11 turahasanga umukobwa bita Mercure. Turasanga umukobwa bita Mercure. Uyu mukobwa rero ni umukobwa mwiza, ateye neza, ni umugeni. Buri muntu wese nakwifuriza, buri muhungu wese ugikeneye gushaka, wumva wifuza abakobwa bo muri Uganda ko washaka namba ya Mercure, mukaba mwakwiyunga niba utaratanzwe. Gusa icyo nakubwiraho, ufite amahirwe makeya yo kumubona, kuko ubyiza afite ashobora kuba waratanzwe afite undi. Icyo sinkizi, gusa ntiwakwihakanira uguhakanira abahari. Rero niyo mpamvu mutagomba no gutinya abakobwa ngo nuko ari beza ngo utinyire ngo wenda afite uwundi wiwe. Icyo ngicyo aho ngaho uba wibeshe. Rero uyu mwana Mercure ni umukobwa mwiza, uteye neza, ahantu hose iyo umureba uravuga kabisa ati uyu mwana ni umugeni. Tugeze rero kuri top 10, abakobwa 10 basigaye, twahereye kuri 2. Rero hano munsi dufite abakobwa bandi 10 tugiye gukomerezaho. Ku mwanya rero wa 10 turahasanga umukobwa bita Mutoni Grace, atuye Imbarara. reka tunavuga aho atuye. Ni umukobwa wirabura mwiza uteye neza,
akongera kandi akarangwa no kugira ibyishimo, yikundira guseka cyane akanga abamubabaza. Rero niyo mpamvu uzanabona no kurakara kwiwe biva kure, kubera ko yikundira guseka cyane. Mutoni Grace ni umukobwa mwiza ukiri mutoya, ukiyabyiruka, nimba ari ukubyiruka, umukobwa mwiza kabisa, uhagaze neza w'umugeni Grace. Iyo tubaze rero turaza tugasanga ariwe ubereye uyu mwanya w'10. Ku mwanya rero w'9 turahasanga umwana w'umukobwa bita Gasita Gloria. Gasita Gloria ni umukobwa mwiza w'inzobe, w'amaso meza, umwana w'umugeni, umwana w'umutima. Mwana nakwifuriza inshuti zanje zose kuba mwakwiheza icyizere cyo kugira namba yiwe, wenda munagire n'ijambo mumubwira, kuko nahereye hejuru mbabwira yuko mutagomba gutinya umukobwa ngo nuko ari mwiza, ahubwo ukabohoka ukaganduka ukabwira umwana ijambo. Umwana rero Gloria Gasita ni umwana w'umugeni mwiza, umurebye guhera hasi kugeza hejuru nta nenge n'imwe afite. Bazavuga ngo nta mwiza wabuze inenge, ariko uyu we nta niyo afite habe n'imwe. Reka dukomereze ku mwanya w'8. Umwanya w'8 turahasanga umukobwa bita Uwase Brillantine. Uwase Brillantine ni umukobwa mwiza, abamuzi bamuvugaho ko agira amaso meza, akongera akaba ari umukobwa uvuga make utuje. Ni umukobwa utazumvana amagambo, umukobwa utuje kabisa, uri seriye, umwana mwiza w'umutima wo mu rugo, umugeni nyamugeni, umwana wakubaka urugo. Uwase Brillantine iyo tumubaze rero turaza tugasanga ari ukwiriye mu bakobwa bose beza bo muri Uganda, ari ukwiriye uyu mwanya w'8. Ku mwanya rero wa 7 turahasanga umukobwa bita Divine. Uyu Divine ni umukobwa mwiza, ari hagati si mugufi si muremure, ariko kandi akaba inzobe. Ni umwana mwiza kabisa, iyo umureba uravuga ati kabisa mbonye umugeni. Aho waciye ahari ujana mu mutima yuko ubonye umugeni, ujana agatekerezo kavuga ko wahuye n'umwana w'umugeni. Divine ni umukobwa mwiza ukiri muto, umwana ukihakura, ariko ni umwana mwiza kabisa ku basore bakiya bashaka abageni muri Uganda no mu bindi bihugu. Uyu mwana ni mumurebe niba mutaratanzwe. Ku mwanya rero wa 6 turahasanga umukobwa bita Denise, arangwaho no kumenya kuririmba. Denise ni umwana uzi kuririmba, araririmba amateraniro yose akanezererwa, icyubahiro cy'Imana kikamanuka, imbaraga z'Imana zikururuka, abamarayika nabo bakamenya yuko aho ngaho hateraniye abantu, ijuru rigakingura rikumva imitima y'abantu. Ijuru ntabwo rikingura ngo ubone umuryango ukinguye mu mutima wawe. Rero uyu mwana iyo aririmbye, Denise iyo aririmbye, abantu bose bari aho ngaho, udafite akabwa ku mutima, umuntu wese aho ngaho ataha anezerewe anyuzwe. Araririmba ugakenera ngo akomeze aririmbe, ukumva wakenera yuko n'ibindi byose byahagarara, agakomeza akaririmba kugeza amateraniro arangiye. Ni umwana uririmba neza, agasubira kandi akaba umwana witonda, umwana w'imico, umwana uvuga make, umwana mwiza, umukobwa mwiza w'umugeni. Iyo rero tubaze turasanga ari ku mwanya wa 6. Ku mwanya rero wa 5 turahasanga umukobwa bita Giciro Joy. Uyu mwana Giciro Joy ni umukobwa muremure uteye neza, w'amaso meza, nawe ibyo kuririmba aragerageza. Hanyuma akaba ari umwana witonda, umwana uvuga make, utuje, umugeni, igitinyuke. Aho aciye hose bararangara, aho anyuze hose
amajosi abasaza barayahindukiza n'abasore ukazuyibwira ngo none imitsi y'amajosi irabajya, kubera kuko uyu mwana ari mwiza. Ni umwana urenze, umwana umeze neza, bamwita Giciro Joy, umwana w'umugeni mwiza, umwana w'umutima, wakubaka urugo neza. Rero turaza tukabara tugasanga Giciro Joy ari ubereye uyu mwanya wa gatanu. Ku mwanya rero wa kane turahasanga umukobwa bita Mimi. Uyu Mimi ni umukobwa munini, ushitse, umeze neza, mwiza. Niba mwumva ngo umwana ushitse, Mimi ni umwana ushitse, mwiza, uteye neza, w'amaso meza. Mimi ni umukobwa ureba ugakenera ngo iyo ukomeza ukamureba. Umukobwa mwiza, abasaza bifuza ko ababera umukazana, abasore bose bakifuza ko yababera umugore. Gusa nabaheza andi mahirwe yo kwigerera mukipimira, mukareba nimba mutaratanzwe. Mwihe icizere, ushobora kumubohoza. Uyu mwana Mimi rero turaza tukabara tugasanga ariwe ukwiriye uyu mwanya wa kane. Ku mwanya wa gatatu turahasanga umukobwa bita Mudage Divine. Mudage Divine arangwaho no kumenya kuririmba, umwana w'umukristo usenga cyane. Ni umuhanzi ku giti cye, afite channel yitwa Mudage Divine. Iyo channel yisure, kuri ubu ngubu uramusangayo. Aha afite ibikorwa byinshi yahakoreye byo kuramya Imana. Uyu mwana Divine ni umwana wakoreye Imana akiri muto, yihebera gukorera indirimbo z'Imana za gikristo. Umwana mutoya, ariko abandi bakobwa buriya abenshi usanga abakobwa cyane, sirta abakobwa beza, usanga bishora mu bintu bibi, ariko uyu mwana yishoye mu nzira nziza yo kumenya Imana no kuyikorera. Rero Divine Mudage ni umwana mwiza w'umugeni mwiza, buri muntu wese yifuza, buri musore wese areba akavuga ati ndanyuzwe. Ahasigaye nababwiye ngo mugomba kwigererayo mukipimira. Wenda niba utaratanzwe ushobora kumubohoza. Iyo tumubaze rero Divine mu bakobwa beza bari muri Uganda yose, Divine turaza tugasanga ari ufite umwanya wa gatatu. Ku mwanya rero wa kabiri turahasanga umwana witwa Umutoniwase Ketia. Ni umwana mwiza, umwana uri mu kigero cyiza, si mugufi kandi si muremure cyane, gusa ni umwana ushitse, witonda, ukunda gusenga. Timushobora kuganira kangahe atarakubwira igice kimwe cyo muri Bibiliya. Uwo ni umwana ukunda gusenga, ukunda Imana, akongera kandi akanaba umwana utuje, umwana w'umugeni w'ibitekerezo. Ni umunyabwenge, afite ubwenge buhanitse. Rero uyu akaba kandi intangarugero mu bakobwa ba Uganda b'imyitwarire myiza, abakobwa bitonda kandi ari beza. Ugasanga ari we uri mu bakobwa ba Uganda kandi bafite imyitwarire myiza, umwana witonda ukiri mutoya mwiza. Rero iyo tumubaze turaza tugasanga ari we ubereye uyu mwanya wa kabiri. Ku mwanya rero wa mbere uribaza ari nde? Hari abakobwa babiri, reka duhere kuri umwe. Ku mwanya wa mbere nta wundi ni umukobwa bita Immaculée. Uyu ni umwana, icyambere abantu bose bamuzi Immaculée bamuziho kuko ari wa mukobwa uteye neza. Icya kabiri Immaculée agira ni umwana w'umukozi, arakora. Immaculée ni umwana mwiza, uteye neza, mwiza, umugeni mwiza. Niba wumva ngo umugeni nyamugeni, Immaculée ni umugeni. Akongera kandi akaba ari umwana w'umukozi, umwana uzi ubuzima icyo ari cyo. Afite n'ibyo yize gukora, arabikora, abikorera mu mujyi w'Imbarara, hariya hagati mu mujyi wa Mbarara.
umushaka wazamusura ukazagerayo ukareba ibikorwa byiwe. Agira ibikorwa byiza cyane, tuzaza kubishyira hano kuri post, tuzabipositinga, umuntu wese uzumva bikeneye nawe azahigerere. Kandi ibyo bikorwa akora niwe ubyikorera ku maboko ye, ntabwo iwe aje kurangura, ahubwo iwe arabyikorera kubw'ubwenge yigirira bwa karemano ndetse n'ubumenyi yigiye. Uyu mwana rero akaba ari umwana w'umugeni w'umutima, umwana wageza mu rugo akubaka. Muri iki gihugu cya Uganda, umbajije umukobwa wa mbere nakugira yuko nta wundi ari uwo bita Matunda. Uyu Matunda ni umukobwa mwiza wirabura, umwana witonda uvuga make, umwana ucishije make, umugeni nyamugeni, uwo abantu bose bifuza kuba bazagira abagore bameze nkawe, kuko n'umwana uzubaka urugo bazavuga ngo ikija kuba kiba kare. Iwe yagaragaye kera kuko ari umwana wakubaka urugo. Matunda.